Naramala Kenyam kana diala content barwanya lingua seme kanur online TV channel. Tukon ka breaking news ni te bukon ke ling ler te bay te gor liang. Tukon ka ler shup ka diok yang wan te gor kono de kon ke ling ka janta ka me. An wala shang wal badda ka pay bakal ron kina dang rawi de jandang rawi de dich. Alar nya mabana lat banar wacha ka kui South Sudan ka tada nen chirik chik to ko je. Bana jom ban jaling gwan me chala do shani shup ko diok shaga nekten ka bana racha kare ka dana tok re wicha ka Kenya anyok bana nyok ora kon ka kor ndiran tok wi mon tama kam Zion kene Iran gwan me chala do tene ti churian matten tama lo kor gwe ke jen go ba wonyam gwe ke jen go bu manchal ke well war no betok du no bana joling ko gwada danen charod lat ke je area mo kan kono nyami jirama jidit kan online TV channel gorjen wojen derjen waga nasin ko ken ko de lerti ti de ko chamala shu gosni tin gor kon kan de ko tin bana jome bana je chu kwen kel ka do badan en chaja non ka ja gwasame manyam chala do ne shane diok cha kanak re wich ka South Sudan naga ka border kam dien kan Uganda la kam Uganda kan South Sudan chala do shane dang diok cha kanak tin ka shagan mutod ba shaje mu ka botin are kuramo kanitin chanak chala do ka South Sudanese nak de ni Uganda people defend force kan nakanitin kontela tila ji South Sudan no ka border ka kajo keji county cha jo mo cha de kwen du no kwai ke je mandana tugo mi tugo liya ki man no de na de kanak ka jo mo cha kwen chala do jen tugo gwas mi mo chinaren dolten dor mi shal ke chale bori buma ka kangapo payam gwada dana tika Uganda border cha jo mo cha jalat kanitin kontin na kanai dang jok wa kan shiga ben ka jaka nas ka market mirna tin kan gwasa mo chu kan ga yutong mai chu kan dang jok chu kan ganak ka chu karam kel chu kan mai ka bot rai wich ka South Sudan ane kona anak ka South Sudanese jo me de yeneling amana to kam Uganda ni kan netin kon tilla South Sudanese bana wo nyam rai rajeling kon me gwasame chana racha ka kwi Uganda ka kwi Kenya lerum banjeling ka kwi Kenya ki man riga dan to re wik Nairobi ka jo mishala don no murai kona tamma terek tikaten ki to ko tikaten bana do badan to kan ga bana je kuleling do ka me to ga ka Kenya ka Mombasa ka jo mishala gwasame chala do ne sharam kel chaja nak ka Kenya ramo chala do jen chaja berdare ka jiboni tishop ko jandang rawi de raw te shamu ka bo ne jandang rawi de tiken ka bot kane dang wan te chayen re te jiena kane te konti la police ni ka Kenya cha jo me cha jalat wa ngwas mo me chirek mi je to ramadan kwanak wa kwanan ne jaramo wa blogger ki ramo mo ngai ka social media ka jana wa jana teacher ki ngich no ana cha gwaja gwas mo kan police ni kan wana mo cha yu bar na dara enetin konti la police ni ci jiwi dial tin konti tere wi ka Nairobi ano chigi chubara arkan dial chigi benwi char ka chigi nyen kanetin konti la deni ki police ni ken ci police ni chika me ken konti ka ko chika ma nyi ka chika na duwa chaka nyana jaka an wana mo shukan shuka mechin konti la mech ano shukan yo dry natin konti la ji Kenya ki citizen ken shukan edi choko jandanga rawi de rawi chika ni mo ka board dit wata critical condition ka jo wadana shalat ki je ngai kono no me charan chaje dry match lo mala ji yakana kusdu karwade no chala ne jandang rawi de rawato wa ka dul wal kan woda ral jatin rewich ka Kenya ramadan kini de kontila National Commission ne de kontin la jukuma rewich ka Kenya wa chikan na me chikan loko long ka che lodin che jadlong ko manan shoda la rawi ka Kenya ko de ne jandang rawi de raw de ko bot wa chane tin kontila jukuma tin la police ni cha ko der kume mala kume Kenya ka do badana chikan rek mishirka na me chikan lat ka je kan la no kan chaman latkan chamo kan de konti la police ni shi kuma cha manana chalat kuma Kenya ki police ni chikana lok ka chikan ka condemn no shigre muditi kana lat no rega me jana dana to kre which ka Nairobi charam kel chaja nek mala blogger ke ngish ki teacher ka shane ri chogo jandang ra widero cha mu ka bot dit no gwado dan ko to tun ko cha barka mech ka sha ne dangwan cha ka yen ka kanitin konti la protester kene de konti ci bin wishar de nyop ka jano min cha la police ni mi jihak anta mi chinetin kontin
la police ni ke kwarkin dit wa chikana jogono lo nyaka manitin content cha yen ko ne me shiangot jo mishalat ka ta dan chora lat ke je re which ka Kenya ki ka Nairobi ka re mo to ka Mombasa no jen gwa dan to re mutun ke jen gwa dan to kor mutun kam police ni kan je which cha jo me cha je kwen mu gorno de nyaga yekel bana wakalar do dien gwasme lerban lingwasme koran to re which ka Iran kan Zion no rikin to gan winami ka man biangai kenyam korwana jen ka wawa weka wenyam chordian matin amen kum men chalka Pakistan bate ke ter kana kum chalga la kum ji India ban jodan shakulat gwasame ji Pakistan ban je kulat ke ban je linga do bran ci kalat ke je te ga jom ci kana jak ji Zion jom be ka do bran ci kalat ke je kenyam makan konu nyam tanana me men bi ngai kenyam ji Zion ci kan gwazet ka men dini jen re which ka Iran ci kana bok ka ci kana destroy ke ci kana dak gwad mo jen gwadan la jat tigitin ke gwajas kadien la gwa oil refinery ngai kone oil refinery jen gwadan la jalot katin chala do shaje dak anetin konte la Zion chikan kume Iran chikan dak chikan ga bok kadai kanetin kontin bokan keke kadai ti wa gor kan goten content kumatin ala goten te denyetin anyok siga denye dial gor kan goten content tat ka maitin kan goten content tin da target teten so chale la no gwa oil refiner dum mo chikana dak en kuma mala kuma Zion anyok chinetin wan siga liwo long ka kani content la ji Iran ne shop ka kudangara wonyam siga liwo ere kor kona tuok chire me chana nenba chaga daga man gwaldo dana la kan media ne kele kan kalatin and building a dire dana tere wedian ka Iran cha bog bane la building te ka Tehran cha dak and building amo cha ne wan cha ne tandien ka jiwich tandien wa kan tin content la ji media cha jo mo cha ja kwen amada diene cha nyogo mulat ke kan ji Iran ka gwase dane be kume Zion bu kula kai keje kan chika ji Zion chikan ka bok ka dai ji Zion chikan la do ne re de niti shop ka kudang joko wonyam wade dang wal chika pere which ka Tel Aviv no la chi dai chika pere which bino wa chete ka ne di chilu ka ne ya mu ka bot no ka gwa da na sha bok wa shi gwa dai ne ala ji Iran goten content bokan kare which ka Zion chi goten content la gwa dai ne shit ka men la ji Zion Zion bokan goten content de nitin goten content maitin akan goten content kukan ka bok bane ti ne kon bokan je wot kiloji Zion che jada long ko chikan mishirkan mai chikan lel kine ken chikalu aga je take je bone ko en building dana sha bok ke tarai sha bok jen tarai mi tane je wotin tila civilian chi dung de ne a chikan chulo ko kore chukan goten wa nomre we ke Iran a chukan ka shu bok kadai gwada mental memory kona mu kon jo mele linga je kinede kona shalga Pakistani shiga banyal latkan ni wona ne mu ji Zion mu kan ji Iran mu kan ka bok nu ke kan bok majin dit akan bane ji Zion ba bane ka bok na shana tama alonyo de jen wo korwo ka wonyam ji Pakistan mananga tino akane mu ji Zion mu kan ji Pakistan mu kan ji Iran mu kan bok bane bok man bianen jane alaji Pakistan tikere ka ji India lo tika korwon ala koren ma jaten badno kan lela la kor antam ba togo no ji Pakistan buga ji Iran bukan ka lokki buga mat ka je ko shikan ka lawo no ba bik ba mai ken ba ka use ne ri chal ka ji Iran kan ji Pakistan ni de no binarity ti chal ka mo ji India buga no mat ka ji Zion ko ne ti ji tarin so na me ba wo je ka long anyok ji marka makatun ba tika shunga me was ne chal ka ti ji Pakistan wo ka bok kabi Russia broad matin ma buji America ba bika netin konti la Zion bukan kalok so rena bu ko be chun yam bana wona ka kor ndana chalke e kor win mon and diodien number bag long ka win mon and chi motot by the way this is not something simple ko mi to ko wi dit man wi dal tienden ko ken ba ka yar long chet ka wi Africa no ba dal ba ka yar man economic le wich ba yar ante be gu jeno na me kor motod akam Zion kana ji ne kon shal ke ji Iran ba chijen kana dial bu chu jone okay shi kam Zion kana Iran karo na me bo wonyam duno mo ji Zion wokan Iran wokan daga la to la bukan ne gote kon me ken dit wokan ga dak batel ma nyu de tin abuj be chu gwa kuma tel maro de tin
be point the and with the more be cho me bugwa ba nyong na jela and we chal kamen wo Iran ko ji Iran chicken it kon la jitar Zion chicken ga loko kor gwa mi bar lokan ka ga mai ka dai ditin kwa ji Zion la ya buga ka mana de mun biya ngaba na mena ter mutatin ka gwa mi bar lo term da kam gen so men tin ta men gor ka lan gor ga jeno de ne rit chal ka ji Iran nan de kan metin ditin kontilet kan ka de kan ka watch ano ajanta dan en gor ke jakaja anyo mukom wo to gon gwasamo wo Pakistan wo roda matin we ne ko ken wo roda matin no no ala ko mo be chuta ga Middle East karwada be Middle East be jadda kelu ka se bu gwalon ka ano kan wi jalam de alatine so jo me janda na gode ngala ye kel no karikti to gon tama ka karikti cha gorba tingai kon kare bonne en wo butok ano ne di chal ke jalam di la karian lo kam ken a chengira radien chengla de je ko ne di kon chal jizain lo kan rodien gan kan rodien ko mana ka ye ka bakana sha ne tin kontin na ga ye sha me ken kontin na kan ye ka sha ka bidak ma ni jenwo ka gwalta ni ambuga yo nak bane so manat ke jizayon wo ken me tin kon na ka ke tere la no ngum me jizayon yin kan kana ga jemo no gang kan rodien dien no ta na ga ye ne ton mo kon ben gane kon shal kan ko na ko kon bu ko ni chang ji Uganda mute ga do mu de kon me tin kon na ko kon ka jentem mu je kon ka ci kon de yar ande kon ga yar man me tin kon te ka kim ya de kon ka yar bat ko tele kon long mala kon gang do dan bar dan tawre robne ko ta re bot bone ko tele kon power ba mun kon ka power she kan man to ka zayan ma de kon yar nin ken ba ci kon ga de nak de kon yar mun ken me ken kon de nak kon ka anyway ajan jawran go de nyaay kel an biata mal bye bye